Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kugenda avugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no kw'isi hose. Tubagezaho n'andi makuru abari kugenda acicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, tukabagezaho n'andi makuru nayo abari kugenda yandikwa ndetse anavugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, yaba ibyo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no kw'isi hose. Ngusabe rero dukurikiye bwa mbere urebe munsi ya video maze ukore subscribe wiyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Akaba rero ari inkuru ibabaje, ni inkuru y'umunyarwandakazi witwaga Ingabire Diane warutuye mu gihugu cya Suède, aho yari afite imyaka 31 y'amavuko. Akaba yari afite abana babiri, akaba yishwe, bikaba biri gukekwa ko yishwe n'umugabo we. Akaba ari inkuru ikomeje kugenda ibabaza batari bake, by'umwihariko abanyarwanda baba mu gihugu cya Suède ndetse n'umuryango we ndetse n'abandi babanye nawe, dore ko yari umudamu w'intangarugero, aho urupfu rwe rukomeje kugenda rushengura ndetse rukanababaza abatari bake. Tugiye kubabwira byinshi ku rupfu rwe ndetse n'ibyo ambasade y'u Rwanda yatangaje, aho rero biri kugenda bivugwa ndetse akaba ari n'inkuru ikomeje kugenda ishengura abatari bake. Nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye. Ngusaba ubane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye, urebe munsi ya video ukore subscribe kugira ngo gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho bikomeze kugenda bibageraho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe, tuboneraho kwihanganisha umuryango wa Ingabire Diane ndetse n'inshuti ze kubw'iyi nkuru y'akababaro, inkuru ikomeje kugenda ishengura abatari bake. Umunyarwanda witwa Uwizeyimana Jean Damascene utuye mu gihugu cya Suède yatawe muri yombi, akaba rero ari we ukurikiranweho kugira uruhare muri uru rupfu rw'umugore we Ingabire Diane. Akaba akekwaho kwica umugore we uzwi nka Ingabire Diane wari ufite imyaka 31 y'amavuko, nawe akaba yari umunyarwanda, aho aba bombi bari bafitanye abana babiri. Umukuru yari afite imyaka 4 mu gihe umuto yari afite imyaka 2. Uwizeyimana rero Jean Damascene yatawe muri yombi, aho yafashwe ku itariki ya 19 z'ukwezi k'Ugushyingo umwaka wa 2021, aho rero ari mu bambere bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'umugore we, dore ko bari bamaze igihe umubano wabo urimo agatotsi. Ndetse Ingabire Diane akaba yari yaraganiriye n'umuryango we avukamo ku bibazo yari afitanye n'umugabo we, byari birimo kumucunaguza no kumuhoza ku nkeke nk'uko abo mu muryango we babyemeza. Umunsi wa mbere rero yuko yicwa, Ingabire Diane yabanje kuganiriza inshuti ye, yatanze ubuhamya agamije kuyibwira ibibazo afitanye n'umugabo we. Ingabire ngo yabwiye inshuti ye ko afite impungenge z'imyitwarire y'umugabo we, bivugwa ko yari yaranahindutse cyane. Nyuma yo kumva ibibazo byari biri mu rugo rwa Ingabire Diane, inshuti ye yamugiriye inama yo kwegera inzego zirimo na polisi yo muri icyo gihugu kugira ngo atangire gukurikirana ibibazo by'aba bombi, bityo rero bivugutirwe umuti amazi atararenga inkombe. Uburemere bw'ibi bibazo rero kandi bwari buhangayikishije Ingabire cyane, kuko ku buryo yarari no kwitegura urugendo yari kuzagirira mu Rwanda mu kwezi gutaha kukubuza, kugira ngo aze kugisha inama abo mu muryango we kucyo yakora. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Igihe, ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Suède Diane Gashumba yihanganishije umuryango wa Ingabire Diane ndetse n'inshuti ze ziganjemo abanyarwanda batuye muri Suède, ashimangira ko ambasade iri gufatanya n'inzego zitandukanye mu gukurikirana iki kibazo, yaba izo mu Rwanda ndetse no muri Suède. Ambasaderi Diane Gashumba rero yirinze kugira byinshi avuga ku ntandaro y'urupfu rwa Ingabire Diane, avuga ko abantu bakwiye gutegereza ikizava mu iperereza riri gukorwa n'inzego zitandukanye. Cyakora ambasaderi Diane Gashumba abajijwe icyo avuga kuri ayo makuru ndetse n'inama atanga, yagize ati nta muntu ukwiye kuvutsa mugenzi w'ubuzima, ndetse avuga ko ari ngombwa ko abanyarwanda bakwiye gukaza ingamba zo gukumira ibyaha nk'ibi kuko bitera ibibazo mu miryango. Yashimangiye ko mu gihe ubana n'umuntu ugoza ku nkeke ari ngombwa kuganira n'uwo wizeye ndetse n'inzego zikwegereye
kandi zifite ubushobozi bwo gukumira ibyaha uganiriza cyangwa se aho ukomeza kugenda ubyegera cyangwa se ubyerekana mu buyobozi kugira ngo bakwereke inzira wabinyuzamo kugira ngo bikemuke nk'uko uyu ambasaderi Diane Gashumba yakomeje kugenda abivuga. Izo nzego rero yavuze zirimo ambasade z'u Rwanda mu bindi bihugu, polisi zo muri ibyo bihugu, mu gihe abari mu Rwanda bo bashobora gukoresha inzego zirimo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Isange One Stop Center n'izindi nzego zitandukanye. Yashimangiye ko kandi mu gihe imiryango ifitanye amakimbirane ari ngombwa kwitabira ibiganiro bitangwa n'inzobere mu mitekerereze y'ihungabana. Ambasaderi Diane Gashumba yasobanuye ko atari byiza kwihererana ibibazo umuntu afite, asaba abantu kugira umuco wo gusangiza abandi ibibazo afite bagacika ku mvugo zirimo ihangane niko zubakwa, ihangane kwishyira hanze, witandukana n'uwo mwashakanye, utadukoza isoni n'izindi zica intege abagize umuryango bifuza kwerekana ibibazo byabo. Kuri iyi ngingo rero yavuze ko ari byiza gufata umwanzuro urengera ubuzima bw'abagize umuryango ndetse n'abana babo mu gihe kumvikana no kubana byabananiye. Yagarutse rero ku rubyiruko abasaba ko mu gihe bitegura kubaka imiryango ari ngombwa kwitoza kugira umuco wo kuganira ku bibazo n'abo bitegurira kurwubakana. Asobanura ko nubwo icyifuzo cy'ababyeyi ndetse n'abagiye kubaka ari ukugira ukubaka na neza mu rugo rwabo rukaramba, iyo byananiranye atari ukurwana no kwicana, avuga ko bageraho aho bashobora kugeraho bicana. Avuga ko gutandukana nabyo bikemura ikibazo. Abana rero b'uyu nyakwigendera Ingabire Diane bari mu maboko ya serivisi sosiyale za leta ya Suède, aho ambasade y'u Rwanda muri icyo gihugu iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibageze mu muryango wa Ingabire bagiye muri icyo gihugu kwegera abana babo mu rwego rwo kubarinda ihungabana, dore ko bakiri bato cyane. Ambasaderi Diane Gashumba yavuze ko Ingabire yari umuntu ufite akamaro mu muryango nyarwanda uri mu gihugu cya Suède, aho yitabiraga ibikorwa byose bijyanye n'umuco nyarwanda n'ibindi byose bihesha isura nziza u Rwanda muri Suède no mu bindi bihugu bya Scandinavia. Aboneraho rero kuvuga ko ambasade y'u Rwanda yoboye ndetse na leta y'u Rwanda yifatanyije n'umuryango wa Ingabire Diane nyuma rero y'urupfu rwe, aho bikekwa ko umugabo we ashobora kuba yarabigizemo uruhare. Tumwifurije iruhuko ridashira ndetse tumwifurije ko yatuzwa heza n'Imana, dukomeza kugenda twihanganisha umuryango we, inshuti ze ndetse n'abana asize, dore ko ari inkuru ibabaje, inkuru y'akababaro. Turakomeza rero tubakurikiranire byinshi kuri iyi nkuru, tukaza kubagezaho indi nkuru mu buryo burambuye nyuma y'andi makuru turi buze kubasha kumenya nitugerageza kuvugisha abari mu gihugu cya Suède bakaduha ubuhamya ndetse n'ibindi bitandukanye bitewe n'uko babanye n'uyu mudamu. Hakaba ari inkuru y'akababaro, inkuru y'uru rupfu rwe rero ikaba ikomeje kugenda ishengura ndetse n'ababaza abatari bakeya. Ngayo nguko rero Imana ikomeze imwakire ndetse namutuze heza, twihanganishije umuryango, inshuti ndetse n'abavandimwe be. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikira uyu munsi ya video, ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda z'amakuru abari kugenda avugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Amahoro y'Imana n'imigisha bibane namwe.